Владимир Путин. Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев. Гурбангулы Бердымухамедов. Наши гости, дамы и господа. Я рад приветствовать всех в рамках 5-го Каспийского саммита «Транспорт, экология, защита биологических ресурсов и безопасность». И возражений нет. Так? Договорились. Тогда предлагаю работу в следующем. Надеюсь, что эту повестку дня мы все согласовываем. خانم‌ها و آقایان، مراسم امضای 7 سند همکاری همکنون آغاز می شود. Ильхам Алиев, президент Исламской Республики Иран Хасан Рухани, президент Российской Федерации Владимир Путин, президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов подписывают Конвенцию о правовом статусе Каспия. نخستین سند کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر. عالی جنابان نور سلطان نظربایوف رئیس جمهور محترم قزاقستان، الهام علیف رئیس جمهور محترم آذربایجان، الاسلام و المسلمین دکتر حسن روحانی رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران، ولادیمیر پوتین رئیس جمهور محترم فدراسیون روسیه، قربان قلیب سند را آقایان غیرت عبدالرحمانوف وزیر محترم امور خارجه قزاقستان، رامیل اوسوبوف، محمد جواد ظریف وزیر محترم امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، ولادیمیر کولیشوف معاون اول محترم رئیس سرویس مرزبانی امنیت فدراسیون روسیه، یایلین بردیوف دبیر شورای دولتی و وزیر امنیت ملی ترکمنستان امضا می‌کنند. امضای اسناد پایان یافت. Уважаемые коллеги, я хочу поздравить всех нас с подписанием важнейшего документа для всех нас, прикаспийских государств, с начала конвенции и всех договоренностей, которые мы здесь достигли. Поздравляю. همچنین در این سند ما نشون دادیم که انصاف و عدالت را مراعات می‌کنیم. گرچه ما خط مبدأ را در این کنوانسیون مشخص نکردیم، اما تصریح کردیم برای کشورهایی که دارای ویژگی خاصی سواحل اونها هست و مضرس نیست، اونها باید از ویژگی خاصی برخوردار باشند که مقصود سواحل جمهوری اسلامی ایران است.
سهم در بسر و سهم در زیر. Безопасность и стабильность на Каспии определяется конвенцией, которую мы подписали. Естественно, это открывает широкие перспективы для тесного взаимодействия прикаспийских стран, решения вопросов экономического, транспортного характера, вопросов, которые будут способствовать улучшению уровня жизни наших народов. Доверие, взаимодействие, и это главный гарант. Нужно учитывать, что Каспий расположен вблизи очагов напряженности, зон активности международных террористов, имея в виду Ближний Восток и Афганистан. Поэтому у наших стран есть настрой всемерно укреплять взаимодействие специальных служб и погранведомств, а также активизировать внешнеполитическую координацию.